Muri Guinea Equatoriale abantu 20 barapfuye abandi amagana barakomereka nyuma y'impanuka y'ibisasu 4 byaturitse ejo ku cyumweru ku kigo cya gisirikare cy'Ibata, umurwa mukuru w'ubucuruzi. Umuhuza w'igihugu cya Senegal Alioune Badara Cissé yasabye Perezida Macky Sall kugira icyo abwira urubyiruko akongera ijwi rye ku ry'imiryango ONU n'umuryango wa Afurika yasabye ko impande zose zashakisha uburyo urugomo rwahagarara nyuma y'uko rutwaye abantu ubuzima. Igihugu cya Ethiopia ejo ku cyumweru cyakiriye inkingo 2,200,000 za COVID-19 kandi abategetsi bavuze ko iza mbere zizatangwa mu minsi mike iri imbere. Ibirwa bya Maurice bikomeje kwibasirwa n'abanduza inyanja bayijugunyamo amavuta. Ubushinwa ejo bwajugunye toni 130 i Pointe aux Sables hafi y'umurwa mukuru wa naho i Tunis muri Tunisia resitora iteka pizza bamwe bavuga ko ariyo pizza ihenze muri Afurika yakozeho ibiribwa bitandukanye n'amababi asa na zahabu aribwa.